Mun mangken bani sini kemun grup dan iki coba kau ingat kembali siapa yang ada di saat apalagi ya bokir. Napa boleh ngak gula ben sampean jang gelak ruah meledak bom marwah. Bokir jo. Oh, mau ke potongan ngak apsaap. Bu pangasina. Kala khulil yasin. Iki na bangki. Mereka merah bodoh sejodoh tempat abojong. Kuna ben sampean belum tentu juga bojong. Bogir abojong. Bogir saja sholat masa kita agak sholat. Pola siapa pun bogir bunda jadi. Nanti sudah mulai kada juga kaki bercakupan. Udah bagi bajingan nikah bunyi pah coba kak. Tak mau di luar mun kocak bajingan nikah konotatifnya negatif artinya pasti coba. Matura angko bajingan banyak bangsa bajingan belatir bajingan. Gini bangki. Ben bajingan maturi nikah tak den badan. Para sakira biasa untuk sebenarnya pro abu. Cak macam matura bagi kocak bajingan kak. Mun beda kiai sing awal bajingan. Dibanding beda uas Ustaz Abdul Somad sakira bajingan kap sing awal kesel. Mak sampai lak nyala. Ya tak jak macam. Maki bajingan mun matur nikah bagus kak. Kula sering ngabala. Mun matur nikah kenapa boleh bajingan. Lah maleng mun kocak maling matur. Kotak amal masjid tak ngalak kak. Ikan tak pesen itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-'izza wa masyaykhuna al-ajilla wa asatidatuna al-qurama nakhussu bidzikrihim ajunan sumulja hadratas syekh hadratal mukarram Kiai Haji Ghazali Amin sesangat beten kaula amul jaki beten kaula ngaku ngaki. Ajunan sumulja Kiai Haji Ahmad Suyuti Muzanni jukan beten kaula hormati beten kaula ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Mashuri Muzanni. Ajunan semulja Kiai Junaidi. Terjukan tak kalib ajunan semulja Kiai Abdul Mukid. Benda seteja para kiai, seteja para guru sehadir. Nyun sapora tak bisa nyebut satu persatu asmana ajunan karena beten kaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa pemangku desa Rajun
atau Ibu Kepala Desa Rajun beserta seluruh jajaran aparatur tisah senyepoi kampung, senyepoi dusun, ben seteja jamaah Masjid Darul Jannah, ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir, tercukan tak kalep aliansi Banser yang ikut menertibkan suksesnya acara pengajian malam mangken tanpa terkecuali. Alhamdulillah, kala ben taufik hidayah mauna inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam semangkin kaum leben ajunan bisa hadir reka dinto tempat di majelis zikir setada lain tujuan kaum leben ajunan kak dinto niat ibadah da Allah Subhanahu wa taala. Manabi kelak sareng ke Abdul Mukid bahwa mun mangken Rabu banyak semanti Khalil Yasin punten semanti masjid Khalil Yasin tak manti cak beni kalah bagi buruk ibri pantun napa je pun semangat ngaji kaki Khalil Yasin punten kula kak kantu beni keng molang kula keng nyaya barokah cepon Kiai Ahmad Suyuti Muzanni belis pantun Kiai belis kula tak pete penter ke bayi pantun ngobangi tacin kata languh ngobangi rajeng mulai ki peteng Khalil Yasin ni kata andi ilmu seayon cengkeng polan genteng. Jadi hari yang ngocak cocok kena gedak lah. Tak pada caji cek genteng kira. Meletacin ke pasar lenteng. Nyampit bu. Cakep dia bu tepak kering apa dia nak. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pon lanjut deki boleh. Malik tak taci netok. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Rabuna ajunan melemangken kak dintonan daaki bahwa atena ajunan masuk dek kasitung kelompok seedo buaki bi Gusti Kanjeng Nabi bahwa ketika manusia kak dinto epa kompol neng yaumal mahsyar ada 7 kelompok 7 golongan yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ketika mahsyar ni kapanas tada ong naungan kecuali naungna Allah. Ada 7 orang yang dinaungi oleh Allah. Salah satu dari yang 7 itu dinyatakan oleh baginda Rasul rajulun wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang baik itu laki-laki atau perempuan meskipun redaksi hadisnya menggunakan rajulun, orang seatenah akan tong cekak seneng lebur dek ke masjid pasirah insyaallah ajunan seteja kadito termasuk orang seenaung ngineng yaumal mahsyar. Amin Allahumma amin Allahumma. Mun beni keng karena seneng beni marga lebur beni marga cinta dek ke masjid ajunan tak kira rabu sampai banyak ketika dintoh cek dengan gelak siang andi kelakuan siang ngalesoh malam cik jangan aja entar kak kantoh meskipun sebagian entar keng meliaki pung pelembungan anak beda ya beda tapi mun kadunga polong kantoh situng selamat insyaallah selamat kabi. Amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Baginda Rasul di bedat drone kanton. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam gak dito pernah menyatakan khairul biqa masajiduha. Orang rajun dan sekitarnya diingat-ingatlah khairul biqa sebaik-baik tempat yang Allah ciptakan di bumi masajiduha masjidnya. Wa syarrul biqa sejelek-jeleknya tempat di muka bumi aswaquha pasarnya. Di ulama ibahas nih mik masjid paling genteng mik pasar paling coba padahal sepaling genteng kan pasar beda-beda emas ya nggih. Mas Rupah, Mas Odi, Mas Nawi.
Kenapa kok pasar paling jelek kata Rasulullah? Dan bagaimana masjid dijadikan tempat yang paling bagus? Pertama, orang yang berangkat ke pasar li ajlid dunya seeta beng paste tun ke masjid. Ada mun bah gede ngocak dem maga ke masjid anu apa ulah nemu bese tak beres juga. Orang yang ke pasar paste tocu naga dinto tunya. Sementara orang yang berangkat ke masjid tak kira tunyak ajunan entar kak kanto mungkin munda pada akan diuntung ada si untung kak kanto ni secara finansial secara materi rogi ajunan ki luang bensin iki na bangki mun parlo ni kak acara ki sombengan panjenengan ki ipakon nyumbang sampian nyumbang ki luang pese iki na bangki sampian kau tuna istirahat mungkin hadir kak kanto tak istirahat berarti sampian rogi tenaga. Tapi secara zahir seakan-akan rogi, tapi secara hakikat ajunan kak dinto orang seuntung. Apa sebab orang seentar ke masjid beni masalah urusan dunia, tapi pasti urusan selamat di akhirat. Akatinya mana? Darul jannah, Roma iswarga. Semoga sehadir sareng Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang seandi Roma iswarga, pemasuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Orang yang ke pasar pasti dunia yang menjadi tujuan, ke masjid pasti akhirat. Tak mungkin ke masjid nyari dunia gula ben sambian. Yang kedua, anapa mi pasar tempat paling coba sementara masjid punten. Orang yang berangkat ke pasar kak dinto antara orang semiskin ben sesoki pasti tak pada. Pada apa tak pada semiskin ben sesoki? Tak pada. Semiskin tak ngiba pese. Sesoki ngiba pese. Kan pese na lain, angkuina lain. Sebab ke masjid ada pitenak ke masjid ni ke orang soki ben orang melarat tak kira beda pitenak mun tak parjajah teku sareng panjenengan kak napa pitenak orang soki ben orang miskin entar ke masjid tak ada pitenak miskin tandik jabatan keng mun dateng dak ada oleh nang sop pertama soki jabatan tengki keng mun dateng di budi ko tunang nang di budi iki na bangki nek bini nih pasokiin sampian nik kan nih pasokiin sampian banyak ebesen banyak kelampina masuk ke masjid pak kunru kuna pada sayang kui pote kapi beda sebarna biru barna bungu beda kempeng aruan ki cuman kan harganya pak kun biasa kasa tak kira waktu gelarang keng mun ke pasar tak kira pada kak saya teng orang sesoki ben semelarat kak itu tak kira pada keng mun ke masjid pak kun pada hule ben sampian presiden ke masjid keng lambat neng ibu di den gubernur masuk masjid keng lambat ibu dinur gini bangki bupati masuk masjid keng lambat cak ada ti camat lambat ke masjid dengan ibu di mat telepon masuk masjid lambat dengan ibu di tajang ngucap gue bun dia ada sing ngocaki buruna kok naro malarat tak andik pese tak andik tunya tapi berangkat paling ngada dia berhak berada di hadapan paling depan. Dari mana dia datang? Ada apa kun kabar katinapa jabatan nak mun amakmum kotunuro imam tak oleh kak pulang sejabat na bupati sing imamin carek uning carek sekdes sekretaris desa sama mumi budi gubernur kapan carek kah sekdes saruku Allahu Akbar cang gubernur masa gubernur noro carek ajeng manceng bakun betal nur neka masjid nggih sama ya imam al mujahidin salatu wassalamu alaik lah siap-siap berangkat ke masjid yang paling awal berhak berada di sop paling depan dan siapapun imamnya siapapun makmumnya imam kotu etoro makmum kotu noro meskipun di dunia jabatannya tidak sama di hadapan Allah kula ben sampian tada pitenak masjid ampun akan peraki keberadaan kaula ben ajunan akhirat taipun Allah mangken kak saya beda pitena manusia ni beda tas bebo ada pejabat dia satu kali tanda tangan 50 juta mungkin odi mate apa nak boleh kalau tanda tangan maka ibeki benang tanang orang tak kiranda iki na bangki siapapun menjadi imam
di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, berhak dia diikuti meskipun tak andi jabatan. Siapapun yang bermakmum meskipun jabatan tinggi kotunoro imam, cuman beda tata cara cepon ulama. Kalau imam salah, makmum oleh bener oleh membecek. Makanya tata cara teti imam gak ditoko tuh orang yang a'lamuhum, orang yang paling alim di antaranya. Mun alim apa ada beda dua, maka aktsaruhum sinnan, selebih tua. Kalau ada yang paling alim, sealim maka ada. Karena mun teti imam sapora nikah bahas fikih. Mun teti imam gak dinto pelot, semakmum tak pelot, nikah bisa tak sah. Kecuali yang semasjid pelot kapi. Makanya imam itu harus yang paling alim, yang ada di belakangnya imam. Maka tak pate alim sepenting mengerti. Cak sekenge imam deki kelerok, seebudi bisa membecek. Imam petan bisa agente. Imam kelero maca surat bisa nerosaki. Imam apa kelopai? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla 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 kalla. Pah buru polan kalla sang. Beni suruh mulai kalla aja kelopai. Maka makmum yang di belakangnya kalau pintar pasti mengingat kalla saufa ta'lamun. Enggak baru enggak. Cuman cepon ulama mun ibu di taklum mabecek se imam cek la atel-tel boy obe surat. Kalla 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 qul huwallahu ahad. Kempang buntong mun la qul huwallahnya. Tak kira lopot keng coba kah kuliah ayuhal kafirun kah apa terpoleh deki. Kalla kalla qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Mun eterosaki jama ke sopu tak kira mare. Dan membuntong lakum dinukum memilang. Makanya kalau ada yang tahu imam salah, ingatkan. Mun la imam kak dinto ampun depak kabekto tak mungkin engak boleh. Mun ki bisa adentek geluh. Keng mun tidak mebecek, obe sorat. Mun mebecek mebecek ongkuan. Takut berdebi tunging. Imam ma'akir, makmum ma'akir pada akhir ni kuah balebalan. Akhir apa jeng berjemaah pada akhir. Seimam mikir, dek remet rola kesama dia. Pah macam surat si paling pande. Napa? Inna a'tainakal kausar. Kadarin akhir maka inna nangalto kiyailang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tak betah macam ding bah nyampit. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ane ke beni mabecek malotok nyawa niki. Pala pabecek apa becek ongku, pala tak mabecek ngeneng malai imam ngubah salat. Paham? Jadi kalau ke pasar kau leben ajunan, beda antara orang yang miskin dengan yang kaya. Ke masjid pada ada pitena ajunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa paling ada boleh berada di sop paling depan. Yang lambat harus ada di belakang. Siapapun jadi imam meskipun tidak punya jabatan harus diikuti. Siapapun menjadi makmum makilah gubernur kutu noro imam muntak noro petal bejeng. Itulah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dawu inna akramakum indallahi atqakum. Manusia kak dintoh sepita menurut Allah benih jabatan, benih kolek, benih bernak. Tapi apa saya rasa paling takut dak Allah kak dintoh sepaling mulja ya junan Allah Subhanahu wa taala. Man tertepa qaula ajunan sataja amin Allahumma amin Allahumma. Bon, yang pertama kenapa kok pasar beda dengan masjid? Orang man dhahaba ilaiha li ajlid dunya
orang yang berangkat ke pasar pasti tocuna tunyak, sementara berangkat ke masjid kak dinto punten pasti beni tunyak. Yang kedua, orang yang berangkat ke pasar pasti pitah antara semiskin ben sesoki, pasti tak pada antara pandang na manusia, sementara ke masjid sateja manusia kak dinto pasti pada ada pitah nak. Senomor telok kasural fitan. Pasar ni ke banyak fitnah, banyak ring nakal napa tak banyak. Aduh, ring acuan ya Allah. Berapa buk aja maja. Sanggang polo le. Tak boleh petong polo. Billahi kau laka tak boleh le kau. Apa tu kau ngaltok billahi? Tak lah ke boleh, tak boleh rogi le. Bodoh secung di banyan boleh le. Kakek nak berpetong polo, saya nak berpetong polo le, mabillahi kata lo gelak le. Apalagi yang mana ibu kila ibu, coba nak apa terus pasar, mun berde semudaan bi tandi. Letor kadang saya kocak ni ke aslin tak ada naber, keng orang mak le pelarang tak ada naber, ke bela na. Kaman ni kak, boro, mun ikan to ta, dek fitur nah. Gini apa lagi? Makanya Nabi Muhammad cara berdagangnya kok bisa luar biasa. Lekas baju. Situng modal Gusti Kanjeng Nabi cucur. Rasulullah kalau dagang itu dulu ketika bekerja kepada Sayyidatuna Khadijah. Ala kodak Sayyidatuna Khadijah. Kanjeng Nabi kadinto pasti tuli baju. Ding selain kita baju ding Kanjeng Nabi ni ka baju. Mak bisa baju ding Kanjeng Nabi. Akhirnya Siti Khadijah makon Maisaroh. Maisaroh ni kalake bini-bini. Pakon nyentumin Gusti Kanjeng Nabi. Ternyata ketika sendiri dari jauh ada dua keanehan yang menjanggal bagi Maisaroh. Yang pertama, Kanjeng Nabi kak dinto ketika lebat kak. Jika kita itu sudah nabi, ki umur segami. Tapi Maisaroh bercerita Nabi Muhammad ketika melampai gunung kak dinto ke bebe. Ketika Kanjeng Nabi ini kalau tabang kiban keunggaan sama sekali. Ondum, norok bunte. Kaju, ondum. Ketika Kanjeng Nabi ini kak. Ketika lebat esitung tempat pah beda gunung rendah ke bebe kaju na ondum norok bunte iatas. Makanya cepon salawat ala asrafil anam ma ra'ainal isa anak bisura illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallau alaika ya nabi salam ya rasul salam ya habib salam salawatullah alaika. Tak pernah ada binatang yang merindukan kepada orang yang berjalan di malam hari illa ilaik, kecuali kepada baginda Rasul. Kanjeng Nabi mun malam keluar ontah entar embi entar kapi arenduh ya dan Gusti Kanjeng Nabi cetakah ontah ni kaisabe yeti ing polo mampana Gusti Kanjeng Nabi. Hewan ni kantar ka mun reng kanto keluar kembong pah hewan entar cetak kasebab ting sokona kabur je kak. Beki sokona ya waktu aku berdina tempat ke kabel tak kau TV wal ghamama qad adallat wal mala sallau alaika wal ghamama qad adallat ondem majungi Gusti Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ini kalau teman panas apa Kanjeng Nabi gak dinto setiap ajalan toro ondum peteng celeng di atas naga. Ini kak Kanjeng Nabi sambian tera ke pasar otaben tera ke ampunten pah ondum peteng mulai muntak ni bajas hujan kak terus narin aja. Rasulullah sengaja makanya Kanjeng Nabi ini keserala karla Kanjeng Nabi ini kata rak pah tak teman tepan ni terang areh makanya Kanjeng Nabi gak dinto tade jeng bejengenah bote bersih gula bi sambian mun keluar tepang nas panas rolla kapan masuk ke romana bungo termasuk sing ngocap tinggal make bungo sebenting selamat. Thank you kak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tak ningali potongan badan kaula ajunan. Bilal bin Rabah celeng poton king bi Kanjeng Nabi eperengi suarana pacaang bede swarga. Artena Bilal bin Rabah salah satu sahabat yang dijamin masuk surganya Allah. Genteng belum tentu selamat, coba belum tentu celaka.
celaka ben selamat kak dintoh tak yokor dari genteng ben cuba mun pah kapan si cuba tak selamat pah si genteng selamat ku udah selamat bi tibi ada apa mi agil lagi hu punten meletacin ka pasar lenteng bade beling reng kesaki Khalil Yasin lakar tak pati genteng keng mun iceling tak nubukin meledak bom ada mi bade bogir apa dinan celeng penting melesapeh ke pasar kedungdung keng makita genteng cek tung manteng takut iki bamimpe deki kapan tendung Bapak pansambian gila mulai kada ke ngalto tandi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bagaimana dagangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dituruk buntik sama Maisarah? Anak pemiagilanya. Kita si penting ngerti bu. Lo sembi. Lo bahasa yang baik itu adalah bahasa yang bisa dimengerti. Makanya guna aja Inggris pun sambian tak ngerti kan percuma. Saya ngucap dia tak tahu. Okay ladies and gentlemen, before opening the pool, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata baginda Rasul cara berdagangnya kok bisa cepat laku. Situng jujur. Kanjeng Nabi ini kesini kah? Dan gula jual ke lampi. Neka ke lampi neka gula ngolak ke Siti Khadijah. Gula sengolak 10 dirham. Bitan gula jual 11 dirham. 10 na modal 1 dirham badana gula. Beda mangken ring jualan senikah kak. Ada tak paju ni ke bela dah iya. Ben bagi beda iki di tegang selain ni ke bela kolakan aja. Iki na bangki. Ada gak mungkin nih kata ada kanjeng Nabi sagak dinto coba cucur mun cucur insyaallah barokah kak dinto ten gula sing ngolak saporana kak gula nek sing meleh sebitek biten gula jual atau seket salah tak beli apa suwe tapi anak apa mun pada ende sing ngolak sebitek jual atau seket oleh nama tak oleh Gua ada ngocak mun beteh lebih larang dari modal hukum haram punten al bai'u antaradin jual beli kak dinto kudu ridho patang ridho kor endek kor ridho napa boleh sebitek jual tu sengket make sebitek kalampi ada kena sebitek jual 5 juta kor endek oleh kak ikan ke bukan sebenarnya ijak kalampi sebitek pai beli 1 juta 5 juta keng oleh yang penting orang segelem kak dinto antaradin benih keng terpaksa benih karena lihayain benih keng marga todus mungkin marga todus tak oleh pramila kak dinto sepenting pada patang ridho kak dinto hukuma oleh kak dinto hukuma tak panapa nggih nah Rasulullah cara dagang seperti itu lah pasar yang banyak terjadi punten banyak kebohongan dan yang lebih menjadikan pasar kak dinto coba cepon ulama al-ikhtilat bainar rijal wan nisa acampur apolong antara laki di mun masjid tak apolong kak laki bedaya ada bini bedaya ibu deh gini bangki tutup satir katina apa hukum mun masjid laki bedaya ada sebini tutup satir mun masjid tak panapa meskipun tutup kak dintoho koma pekun esa amak mom kasih dedem keng mun musolla mun tak ibri dan jalan tembus maka saya luar kak dinto tak sabu jeung nganurok kasih dedem apa sebab karena mun selain masjid kudu istitraq kudu beda jalan tembus paham jelas kota beda jalan tembus keng cak saking antar ke imam cepon kitab i'anatut talibin harus izwirar atau in'itof sibini beda di masjid biasanya kan beda masjid eda jenah neka beda paker kat neka sebini pah sampai ke bunada idi da jenah sementara labeng beda tengah tetijak saking antar ke imam nangkin nyorot gelu neka mun beni masjid tak sah musolla umpamana
pah dibudi itu tuh mobung segak dintok nikah tak sah kak. Makanya ulama nikah dibahas terkait masalah berjamaah beni masjid sabor beni masjid musola pah laki ada bini ibu di pah itu tuh pisatir itu tuh tabir tada benglo beng sekali maka gak dintok amak kasih ada tak sah kalau bukan masjid. Ini yang pertama. Selain beni cuma masalah gak dintok masalah solat jenazah oleh cepun ulama ketika keterangan di kitab Al-Bajuri dinyatakan bahwa al-mayyit kal imam mayit kadin to posisinya pada ben imam maka apa jeung ki mayit kadin to sebagian ulama tak kasokan mun mayit ni ka itu poe satir biasanya mun daerah Bengkalan beude teti mak le tak nyolongap mayit pah itu poe ben rambing sini kakak mak le tak padeng ka uring luar pah apa jeung ki di temurna ni ka cepun ulama tak sah apa napa karena posisinya mayit kadin to pada ben imam sementara antara makmum kala ben imam tak oleh beude lengaleng tak oleh beude dengadeng kecuali masjid mun masjid tak panapa napa boleh karo ya deng ben rambing imam mah bede dalam makmum mah bede luar labung kunci napa buang ke lim somor pakune samun masjid ka ingki apa napa karena luar bede dalam hukum maka dinto situ ni kapit keng mun musalla saya ngagungi musalla mun paring satir bini luar selaki dalam ka dinto tak oleh kecuali bede lan cilen tembus baik cilen di deja atau di lau cek sekeng ngeseh luar antar ke imam tak nangkin nyorot langsung ke deja pah ke bere keng mun pah betes nikah di ereng labeng bede tengah reng bini di dajak naibun bareng jak saking antar ke imam ki nakin nyorot gelu maka saya bede bareng labeng ni kata sah makanya lo beng aku tu bede bun bareng labeng aku tu bede bun bareng mentrok sah insyaallah ibadah kaula ajunan tak kira kelero karena mun matur ka dinto kena ngenah ulama kena ustad kena orang alim gini apa ki mik ngebala gula ki kengak maingak kak kengak maingak ajunan la orang seteja aslina keng mak le pada batang engak boleh selopak mak le engak seengak mak le sejan mantep insyaallah tati ilmu sebarok kemun ia malaki amin Allahumma. Pramila kak dinto bapak ibu hadirin saya muljaki Allah ketika pasar ben masjid kak dinto tak pada ketika pasar kak dinto urusan dunya ketika masjid kak dinto urusan akhirat maka seentar ke masjid kati ajunan melembangkan kak dinto nunjuaki keng aten ajunan bersih keng ajunan aten agentong kelaban masjid keng ajunan epele bi Allah ebeti orang selamat dari dunya kantos ke akhirat mantir sekak dinto badanah amin Allahumma amin Allahumma. Bahkan Allah dabu dalam Al-Quran innama ya'muru masajidallah innama coma ada boleh makanya cepon ahli nahu innama nikah ada tu hasrin jadi tidak ada lagi cuma karo orang-orang sebisa amak muraki masjid ma maknal makmur napa seenya mai abangun masjid ada pembangunan secara jasadiah pada benika nih nikah bangun masjid dah beda tanah beda teh halah beda seminah ajunan lambak nyumpang napa tak nyumpang beda senyumpang lakoh beda senyumpang peseh beda senyumpang kerenaan beda senyumpang manglo banyak peseh tak beri lako tak rok noro ngerena tak rok ngerena salah kapi aja korang ka ada di kok kan lagi beda pang jo korang da ieun aja penabit ku leku sak boleh tak pati cocok ben sedajaan cak saking ibadah iya mung karo da iya siapa sih nak tahu kak iki makin yang bui tokang da iya iki na bangki pada nabi niku bal-balan bola dunia ruang kapan nendang penalti lopot aduh korang da iya mun di luar coba pemain ke dalam kita nendang lah gentang jo aku benih orang tokang sama main dalam. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah ada pembangunan secara fisik baik al-imarah abangun masjid atau arabat masjid di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada salah seorang perempuan bernama Ummu Mahjan. Ummu Mahjan ini ke masjid asapuan ke masjid asai bersih ke masjid ereng kesin nikah situng bektok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam asolat ke masjid pas tak terpangki ben Ummu Mahjan periksanin kama Ummu Mahjan mik tada pah ijawab bi sahabat qad matat ya Rasulullah Ummu Mahjan ampun seda ya Rasulullah saya biasa saya bersih masjid kadin tu ampun seda saya biasa asapuan masjid kadin tu ampun seda saya biasa kesrekes masjid makin ampun atingkan umur kanjeng Nabi tu ke sahabat lima lam tukhbiruni matai kebala kan kau Ummu Mahjan matai kebala cak saking kebala bingko pejengakina
fa inna salati syafa'atan laha. Tang bejeng je bekal masalamat ka umum mahjan akhirat. Mi tak ku bolak mun seti mi sampai setia. Kanjing Nabi kak dintoh pah ngajak sahabat entar dek ke kuburna. Ku tak ki salat taki ke kuburna umum mahjan kak dintoh. Assalamu alayki ya umma mahjan. Kanjing Nabi ngolok salam dek ke umma mahjan. Salah starena ngolok salam kuste kanjing Nabi. Pah kanjing Nabi kak dintoh paninganlah kak dintoh medem. Paninganlah kak dintoh tak ete ngalaki sambil medem. Seakan-akan kanjing Nabi kak dintoh ada kan de benoreng kelaban sambil agu onggu cepon ulama hadis. Salah tarik kak dintoh kanjing Nabi pah cerita ke sahabat. Katina apa? Umum mahjan kak dintoh selamat ilum kubur gara-gara muang temancok, gara-gara asapuan, gara-gara abursian bedai masjid. Amin kau teh. Allah tepak garing ngapa dina ni. Maksud tegalak sini kami pula sampian. Oh iya kena kuleku engkau mun bedator kotor ering kesenah. Bapak ibu hadirin, mun mangki najis masjid maka gak dintoh muayyan cepon ulama fikih dak kauring semangki. Sampian mangki temancong cek-cek masjid maka sampian gak dintoh mun tak pah ibuang hukum haram. Pasir semangki najis masjid maka tak ulai dan teaki dak kauring lain maka semangki gak dintoh muayyan. Tentu akikan nikah kesemangki untuk ibuang. Apa napa? Karena ajunan mun mangki najis kak dintoh masjid pah etorot najis tak ipailang maka selama najis kak dintoh berde tak ipailang kau leben ajunan maksiat tu sedek Allah Subhanahu wa taala. Maka namun berde teman cok bisa sampian masjid langsung kalak ben kertas kelu. Maka bisa sampian pah torai deki beri genteng beriin panapas ni kelu. Seni kajaran. Tetimun berde teman cong cek berde teman cong ajam masjid ajunan lebet carana ngelak kertas teman cok ni kebuang bi sampian. Mari buang pah torai ben betok. Mun sampian ki abajeng keluh. Mari abajeng entare kak ni kak. Nyari ki rambing bi sampian. Carana ngalak canteng secanteng kejeding rambing ni keni bi sampian. Rambing agak dinto sabek ke dalam canteng pah osso lampat tekan teman cong mari buang ki guru ki. Lampat tegak dinto bi sampian pah lapa bersih epel. Mari bersih torot kak. Torai betok. Dekil malam entare kan kering lak nikah. Maka nikah najis hukmiyah. Ketika najis hukmiyah tak usah epel kak, cukup seram didik sepenting aing nikah lebet dari lampat asa epel gelak nikah ampun suci. Gempang tak gempang. Tetimun sampean ku mangki cek atau mancok dentek gelu. Iya benar mah adanya. Mari atau mancok kalak teman cong cek kebik sampian nyerek rambing, nyerek kapas, nyerek tisu pada buang geluh tisu rambing otabeh kapas ni kepabecah pah pelak kibik sampian ketik paperse pah torai betok dan ini kan najis tapi najis hukmiyah. Ketika ampun teti najis hukmiyah gelak najis ainiyah mun teman cok ni kepah seram najis kapi sama masjid roka mungkin mangkana carana teman cong buang ketika buang pah lap paperse epel benaing ni kene boy berarti najis seauba najis hukmiyah. Kapan hukmiyah? Tak usah seram sama masjid kak cukup selani ben aing aqua sepenting aing lebet dari tempat seipel ke sampun suci. Gempang tak gempang? Siap tak siap ngalaku huleku mun tebang kiban najis masjid. Kak itu tata cara kau leben ajunan ketika masuk ke masjid bernajis tak oleh identiki kau orang lain. Saya semangki muayyan. Tentu aki kau orang kak dintu untuk apresiasi. Insyaallah mun lak apresian bedes tak patut ereng kesin. Insyaallah kau leben ajunan peteti ummu mahjan berikutnya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah di dalam kubur gara-gara apresian gara-gara arabat masjid Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma. Kengseng karabat masjid kak. Masjid ni kata iman keaman benih karo isu mendap pakai bengkalan dadi tokar abangun masjid pasti beda tokar mi sekak dintok lakar sanika kak sunnatullahi allati qad khalat min qablikum walan tajid li sunnatillahi tabdila walan tajid li sunnatillahi tahwila. Mana sampai ulama bengkalan ada bu mun beda orang tero andi emoso coba abangun masjid Mama nengeneng tak kemanan di moso orang lebur kapi seneng kapi coba bangun masjid mun tak banyak moso na ya ongku nih kak anapa saking dari raja nak kencer neben keutamaan masjid lo gratis masjid nih bangun kak harga cengeng kapi banyak kia sama so dina insyaallah bagian sa moso nih keahdi suarga kapi amin. Siapa dia tidak salah mek sama surga bener kapi kencang situngai podo iya yang hitung deh bener kapi ya surga kapi lah karena raja coba namun masjid apa napa surga gak ditu benih pak langsung paring ngaki mun pak gempang ada apa napa kak abu magi bilis masuk surga
Bederat belarat tah al ujratu biqadril musyaqqah. Kenceran kak dinto yokor kalaben payah kalaben musyaqqah. Sajen banyak payah, sajen raja kencer namun ku ajunan Allah Subhanahu wa taala. Mentar sateja dari saabangun masjid, saaring kesan masjid, saasapuan masjid sareng Allah Subhanahu wa taala bedeti orang-orang seselamat akati umum mahjan nyata aki selamat bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Kak dinto al-imarah yang secara zahir, ada al-imarah secara batin tak jelas. Kenapa? Ibadah ke masjid ni ka al-imarah. Kati ajunan mangken ni gala. Ajunan sahadir mangken kak dinto termasuk ka innama ya'muru masajidallah. Orang sabangun masjid punten sampean tak norok ngelui lulu, tak norok melesemin, tak norok ngecat keng masjid salamatin kati mangken pah rabu ajunan sedaja. Maka rabuna ajunan kak itu termasuk abangun masjid malam mangken. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Le selamatan masjid ni kuda selalu ngabala iman kak diman. Selamatan masjid kak din to asli nah benih nyelamati masjid tapi nyelamati anggota na masjid. Apa sebab mulai lambak sampai mangken kita ada kabar beda masjid masuk neraka. Jadi selamatan masjid ni ke benih masjid dah. Ajunan semak le selamat, seentar selamat, senyumpeng selamat, toman abrik ke masjid. Budian ajunan bekal eki babi masjid nang siratal mustaqim. Amin Allahumma. Masjid Darul Jannah bekal ngambak nang jembatan senyama siratal mustaqim. Pasir setuman nyumpeng, pasir setuman abrik lambak ke pembangunan, pasir setuman abajang, pasir setuman ngisa ibadah. Dan te mayo dua aki bah mangkat. Masuk sampean kapi, setuman abajang masuk, setuman dikir masuk, sedarusan masuk. Bade saya masuk adus tau dusun. Arapah ada urusan keng bani orang ah, atakbiran keng bani orang ah. Salpak malam telasan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tatang kena keton. Siapa ada urusan? Siapa atakbiran macet nyaman aja. Etiku ke masjid orang ah tak ada. Ku tak HP ni tumpang ngaki kamik deh. Dia tahu je ku leku apa noro apa anja apa keteng kamik aja pula. Orang nggak main mercon. Ya dang masjid. Yang pernah ibadah ke masjid bekal numpak masjid. Setoman nyumpeng ke masjid bekal numpak masjid. Nang ibun ka aman nah. Ya tergantung pemberi enggak. Papa ada deh. Mun nyumpeng 1 juta, ya nang paimaman. Mun 700 nang mimbar juga. Tempat baca khutbah. Mun 500 pangtabangan ngak tengana. Mun 100.000 nyan dari bang labang buntai mereka. Mun 20.000 asana pel kapang-pang roh. Mun masang 5.000 ya dang pang-pang nyender deh. Mun masang ning 1.000 ruah kong ning kong tekon baba buntai mer. Masjid teh mangkat ajung geloreng robu ke bobon. Ijak ning 1.000 masuk surga bu. Jak ning akeme boy mangken 2.000 ka. Nanding akeme 1.000. Tak naning, tak war aja. Nguti lah Sumenep sampean andi pese 1.000 akeme mun tak ro akeme separo ya. Separo narwacin lagi ka rajun deh. Akeme saus ka dintu mangken ni ka wajar ka. Nggih napa nggih? 2.000. Wah masang ke masjid sampean. Mangkana kudu sering ngobodo setiap pengajian masjid, beda pembangunan masjid, kudu selalu matoro. Mun beda tukang siar masjid, tukang siar amal amal, tukang kong sekelangkong. Kasemuna sekelangkong pas sesuai beri ngoreng. Arapa? Maki saya masang mak le beda mikir lagi. Onta laki pula beda karena ubang sabelan 1.000 2.000 rupiah untuk pembangunan Masjid Darul Jannah. Kan sini kebiasaan iki. Iki napa nggih? Pah bade senyumpang. Kan sponsor lebat kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa? Sejam kurang didik. Ki baba mun si atas ngabuk lah nak. Mun si baba kira ada remah berkah di kombi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula selalu mesen saya ngak mun sampean tukang yar siara amal, mun sampean seneku umik tukang kong sekelangkong amal-amal yembong, mun asa kelangkong kau ring nyumpeng pas sesuai beri ngoreng. Mak lese beri pada mikir kia. Mun orang masang ning 1.000 saya kelangkong jeung lanceng. Tadi mun beri ning 1.000 kelontar sekelangkong cukup cek tambah kan. Ijale ning 1.000. Abri 5.000.
Palanjangan matur sekalang ko ngamal sampean menteri terima bi Allah mun menteri pering nebelisen cukup mun 5.000 saja. Mun 10.000 palanjangan boleh. Matur sekalang ko ngamal ka semoga terima bi Allah mun semoga pering belisen kalaban belisen sampurna itu ben akhirat ben semoga sampean teka hajat sekeluarga ben sanak foto nak sanika ka mun 10.000. Mun 20.000 palanjangan boleh. Matur sekalang ko ngamal sampean saya paling ngaki bantuan dek ke Masjid Darul Jannah semoga terima bi Allah pering balasan keleban balasan sampurna karin tunya na barokah nak potona solihin solihat perjalanan selamat abli kecompo poliat ada rintangan 20.000 jika. Mun nabri seket lemun seket palanjang tarik beg bedenuk kurondong ruang. Matur sekalang ko ngade ya seket rebu. Bamun ni pasane ka orang sebeda compo ong cuma kita antar ka embong ka ngerti juga mun salak ku akrono pak kalih 200 online nalak ni kan engki matur sekalang kong sepeda vario potesa paring ngobang samoga obang sampean bi Allah terima ben samoga paring balsen kalaban balsen sampurna tunya akhirat sampean teka hajat nak potona solihin solihat tunya na barokah perjalanan selamat abeli boleh kecompong tidak rintangan ben samoga sampean selamat ya akhirat budian manter masuk aswarga benceng kocengah iya seket ribu ya kan apa jale seket kak mun nabri 100 mun 100.000 kak jambu sak sekelangkung mun tak tuku ari compet dulu ya kan apa ya Allah cak abri ring 1.000 sak sekelangkung sampai corong etolong sampai emek etolong ngau tak ambu sekali matur sekelangkung matur paring na balisen saya pasang 1.000 sampai oleh 2 hari pesen esare elang dak temu. Ya saya masang mikir ki, ya mun 1.000 bisa ambil swarga nu apa masang 5.000. Kabel buka saya masangan 1.000, tak nanding swarga 1.000. Jadi kan nyak letek tak lum turun swarga bagun 1.000 nemu dim. Tapi tak setuju kau tu nyumbang PC doa juga parlo. Thank you kak. Makanya kanjeng Nabi ini keperjuangannya ada 5 kan? Nabi Muhammad, lagi Sayyidina Abu Bakar, lagi Sayyidina Umar. Boleh Sayyidina Utsman, boleh Sayyidina Ali. Lemak ni kata pada pun kanjeng Nabi. Sayyidina Abu Bakar ahli siasah. Sayyidina Umar ahli carok. Sayyidina Utsman soki nyumbang besar. Sayyidina Ali nyumbang ilmu. Ni kata pada. Makanya aku lebih sampai berjuang ni kata aku tu besar kapi. Makai besarnya banyak mundak salah aku ini nampak besar. Ya gini apa ki? Kau tu beda salah aku tu beda sekecor. Beda kelompok ong Sayyidina Umar pasal dah bajingan deh tak alakoh tak nyumbang keng mun berderok nyerok eta pok colong wah penting rek iki na bangki ba matura nikah kata aku orang kan gara-gara bajingan nah iki na bangki mun karo ka khulil yasin nikah orang bani tako lepur pulan genteng bajingan saya kataku coba rajun ni kami aman maling ni tak masuk pulan beda bajingan dulu mun dak bajingan gemet sampai na sampean kak mungkin apa ki? Cek matura bagi bajingan ni kebun pah coba kak. Tak mau di luar mun kocak bajingan nikah konotatifnya negatif artinya pasti coba matura angko bajingan banyak bangsa bajingan belatir bajingan mungkin apa ki? Ben bajingan matura ni kata dan badan para sakira biasa untuk sebenarnya abu cek macam matura bagi kocak bajingan kak mun beda kiai sing awal bajingan dibanding pada uas Ustaz Abdul Somad sakira bajingan kapi sing awal kasih mak mak sampai lah nyalah tak aja macam ki magi bajingan mun matur ni bagus kak kula sering ngabala mun matur ni kenapa boleh bajingan lah maling mun kocak maling matur kotak amal masjid tak ngalak kak ikan tak pesen itu ya kan lumayan mun tak kalak ben kotak kan panitia tak kena kebaik boleh kak ni kan ki muni kalak ben kotak kan nak kena kebaik boleh panitia. Muni kalak pesenat tok enten kotak tak kena kebaik Jumat beli boleh Aisyah boleh kalak boleh dia. Banyak saya gelak banyak maling kotak amal dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan angke mereng matur kan. Reng matur ni kata den beden kak. Magi kocak bajingan abejeng mundeng matur. Nggih napa ki? Magi kocak bajingan pinter ngaji mundeng matur. Nggih napa ki? Napa boleh ngak gula ben sampean jang gelak ruah meledak bom ruah boger jo opo mau ke potongan ngak apsaap bu pangasina kalah khulil yasin iki napa ki meka merah bodo sejodo tempat abejeng gula ben sampean belum tentu aja bejeng boger abejeng boger saja salat masa kita agak salat
Pola siapa pun aboger bunda jadi. Anjir sudah mulai kada juga kaki percakapan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mentir Allah pada pesalabat kapi amin. Jadi ya'muru masajid Allah, membangun masjid, ada pembangunan zahir. Membersihkan masjid, ajaga masjid. Ada bukan masalah zahir, abangun kelaban ibadah. Ajunan negala. Lah orang-orang yang membangun masjid pasti kepun Allah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Pasti iman de kuste. Mun beni iman anu napa ke masjid kak sampean makin rabu tegonya banyak ni kak. Nyaku keng tak payah malam ni. Cek sepaling nyaman mun malam ngak makin ni ke beni ngaji. Apa yang tampe? Nampai ke lampi maksud aku. Siapa gila mak lampi je. Allahumma salli ala Muhammad. Man amana billah. Pasti iman, mun iman tak burung pole pasti selamat. Nggih. Makanya pun lambak bersamruan manusia tanpa iman bagaikan mobil tanpa setir, belok kiri belok kanan lama-lama akan terjungkir, tetapi hanya dengan iman perjalanan akan aman. Lambok lagu nani ka tahun 90. Iki na bangki. Mun mangken bani sini kemun grup nani ke coba kau ingat kembali siapa yang ada di saat apa lagi ya bogir. Allahumma salli ala Muhammad. Wa aqamas shalah, pasti iman pasti apa jeng mun beni keng asolat tak kira ke masjid kudu ben sampean anu napa ke masjid mangkana bi ulama lamba masjid ni kae panceng aki kanak-kanak kene ibri tempat main nebal, ibri tempat alang ngoy, ibri tempat main jeng lajengan jiting masjid. Makle biasa ke masjid tua akhirnya tak sengka entar apa jeng dek ke masjid. Mun la apa jeng iman ben bejeng gak dintu mun la ikhlakoh kula ben sampean ampun tan tibah wang bekal selamat ya junan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para aja itu sana orang rajun. Pabanyak sampean amak siat. Keng mun i mana cekak iki bemateh. Keng mun bejeng sampean jaga kak dintu ampun tan depan jenengan bekal masuk surga Allah Subhanahu. Mun i mana cekak mun bejeng ikhlakoh la banyak laku maksiat dosa tak ambu pakun masuk surga. Ya tahu apa sebelum mai korsep kelu tak tahu. Sepenting masuk surga. Masalah berdosa ya kombe kelu. Sasa kelu. Tapi tinggal sepenting masuk surga. Amin. Ing insyaallah mun anya maring rajun maki banyak maksiat insyaallah bekal masuk surga tak kira turas sedek ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Kula ben panjenengan beda andalan kak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi saat debuti bi syafaati li ahlil kabair min ummati. Tang pertolongan sediaakeun kareng rajun sebanyak dosa. Mun para kiai ini tak milu syafaat cetan di dosa. Ya kan ndak dosa nih kun para kiai ini. Mun kula ben sampean ning banyak dosa, tinggal make banyak dosa kak. Identik bi syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Sepenting kula ben sampean tak ambu maca selawat. Koti kula maca selawat areng-sareng engki napa ki? Yatas nangis ibu nangis kiya gila. Apa mi nangis? Abid kelu le. Wah. Ya kok. Sajen banyak mancing, sajen banyak maca solawat, sajen abid maca solawat, maka sajen banyak solawat Allah dak keajunan. Maka nama maca solawat ni kaja maki abid, jaka apa sebab? Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asra. Situng solawat kelak Allah malis sapolo solawat dak kaula ajunan. Solawat dari Allah Ar-Rahmah. Cepon Al-Hasan Nasat. Solawat dari Allah kak dinto tak usah sapolo. Situng saus kak dinto ampun ada tiaki cukup selamat dunia akhirat dak kepanjenengan. Amin Allahumma. Lu maka kelak berempat solawat. Emaus solawat toju emaus mancing. Mancing ajunan tojung ajunan
kak dinto ibalis kelaban rahmat Allah setedak bitongna mangkana makin aja tusa korcak putus asa sebenting cek suudon dak Allah subhanahu wa ta'ala ambu dari tusa atau obat kau leban ajunan iman na jaga pejenga kelakok tak burung boleh kau le ajunan bekal masuk surga bighairi hisab amin Allahumma lemak bisa bighairi hisab tu sana kak dinto deki bekal etolong ibi Gusti Kanjeng Nabi kak dinto saanya masyafaat ketika manusia kak dinto kenjaran bentu sana imbang kota bebanyakan tu sana maka Gusti Kanjeng Nabi kak dinto asojud ibu bena aras tak kasokan ngan kak sera muntak satu aja orang rajun saya maca solawat kelak saya mancing kelak saya jengajah kelak kak dinto satu aja ipa selamat tak saya masuk apa neraka Kanjeng Nabi tak kasokan ngan kak sera akhir Nabi Allah isam batanin irfa' ra'saka ya Muhammad angkat jadi kakek reng rajun biko ipa masuk surga kapi tak usah terus sedek ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma di lebih ngak semenep neka ki molotan ben tahun ben bulan molot pah berkat ki jerajo nyak letek tungi dengan seplukan diberi tungi dengan nggih bade berkat kapan pekol tegala buah gentang tai dinak di ya guru ben rajun de ben thank you kak maca selawat areng sareng maka kula ben sampean tak burung pole insyaallah Qur'an sampung dak Gusti Kanjeng Nabi insyaallah kau leben ajunan bekal selamat dari dunia kantos ke akhirat Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma wa aqamas salatah wa ataz zakah beni coma abajang mun orang kak dinto amak moraki masjid pasti orang kak dinto ngalako zakat nah apa hubungna abangun masjid ben majar zakat beni hubungna kalaben masjid tapi hubungna kalaben bejeng jaipun ulama beda telo ayat di dalam Al-Quran kak dinto tak ning pesa mun pesa tak etre masareng Allah subhanahu wa ta'ala ati Allah wa ati ar-rasul taat ka Allah taat dak Gusti Kanjeng Nabi tak ning kalaku situng kudu kalaku kapi dua mun kalaku situng tak etre mabi Allah nomor 2 aqamas shalah wa ataz zakah atau aqimus salata wa atuz zakah alaksanakin ajunan salat wa atuz zakah ben majer sampean zakat cepun ahli tafsir kak dinto tak ning pesa tak sah bejeng orang cetak zakat ben tak terima zakat tak orang cetak bejeng mun abejeng kudu majer zakat mun azakat kudu abejeng mun situng ekalakoh tak terima bi Allah subhanahu wa ta'ala kak dinto dua hubungan zakat hubungan horizontal salat vertikal sehingga hablum minan nas wa hablum minallah kak dinto pada jaga make bejeng teu celeng deui nah keng tatangkeuna lapar etorot tak ebakanin tak kira sa bejeng kaula ajunan cepun ahli tafsir tatang ke ibriin pese kapi jotem ibriin obeng kapi embuk ungi kabin barengan ya apa bu imun bung jotem kan do apa na boleh pah jotem bede seraja mari kiba ke Bengkalan biko keng mun tak abejeng makelah lampe tak terima kak lampe make abejeng mun tak zakat tak terima bejeng sehingga aqimus shalah wa atuz zakah kak dinto kudu papolong mangkana Allah ketika nyebut salat neng kalimat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir kak dinto ketika lastarena aqamas shalah wa ataz zakah nang kuy wow sekak dimah atop kang kuy wau kak dinto cepon ahli nahwu ittihadul hukmi hukum masittung antara sebelum wau ben samarin wau kak dinto pada insyaallah kaula ajunan ibadati orang saaja ke salat ben bisa aja ke zakat amin Allahumma taat ka Allah taat ka Rasul tak ning pesa bajang ben zakat tak ning pesa nomor 3 ayat tak ning pesa aniskurli wali walidaik asyukur kangkok dawuna Allah wali walidaik ben ka orang sepo dua na panjenengan asyukur ka Allah karing tua dua langka tak terima bi Allah kak karing tua saya keng ka Allah tak syukur tak terima apa napa sebab Allah ben ring tua kak dintoh sama-sama jadi yang menjadikan kaula ajunan beda dalam dunia Allah senak diraki beda tapi beda perantara seanya mah orang tua gara-gara nemen kacang tumbuh kacong gini bangki gini bangki pas saya rasa tercaci manusia Allah saya mah beda bapak benembu masa keker dilangnya cak benih Mr. Bean
Amun Mr. Bean center geger. Dono kasino inro center geger. Tak libel rembi. Lemun reng rajun rembi geluh. Kandung sangang bulan geluh. Engki napa engki? Eki bekabidan geluh. Beda buka situng, beda buka dua, beda buka telok mangken. Mun selam buka TV ada kak buka. Kan engki. Tarik napas, tarik, keluarkan. Tarik, keluarkan. Kan engki. Tarik terus nak, terus istirahat geluh. Apuh kulangi dengaki mulai pukul 11 sampai 10 tak mari. Kebetulan bini kula rem dia kula norok buntek bedai dalam. Bini kula ni kenyandar ka kula. Sampai 10 pun tak bisa. Ya Allah patut ring 10 bini kak dinto ko tumul jaki. Seajin antara nabati benudi. Patut kanjing Nabi ada bu. Man mata tulqon mata syahida. Mun beda orang bini rembi pah mati embuung kak dinto syahid fil akhirah. Itunya wajib pandi, wajib puntuk, wajib pejengaki. Akhirat papolong ben orang mati aprang ben orang kafir. Saking beri raja nak kencerna orang rembi. Rembi sekalian sampian bu, sampian pas odi. Anang sehat embung selamat. Sekalian rembi korpas tu sana sampian adik sekali. Amin kau bu. Patu ke cenggang dia yang tak tuman nemuring genteng dia. Rembi sekalian dia kesambian. Sambian sehat, rambi gampang sekalian rembi kayaumin waladatha ummuha anang tak andik tusah embuung pada ben lambo ilahiraki di embuung seadaan anang peji embung pada peji dak tu sana sekalian rembi tu sana korpas tadi sekali. Mangkana rembi pun tahun bu. Mak lekor pas kapi tu sana arah apa makin rembi pun tahun sepenting lahir gampang bu embung sehat anang selamat rembi gampang tak apa-apa bagi pun tahun bu. Amin Allahumma. Bagule andi kenalan situng orang bini andi potrah petolekor kak potran abu kula mikir mun sampai petolekor aja tak usah ajen asim pengalto. Ijau petolekor kan le. Kita ada yang mangken bu, kulan dah berderang seberang. Cik mun lambak pun tahun rembi, tanya ki kamba aja. Ini apa ki? Coba tanya ki, iya bang. Lambak ke? Iya ya. Oh lambak aja pun tahun rembi. Sang anak sangat belas. Aja pun laki saya ada. Bawa nembana kaki jauh petok mati belu. Abu dah lahir petok mati belu. Siapa saya bitong? Mungkin dah mungkin. Jangan lambak ada apa-apa kak. Lambak sepertama ada masuk KB. Kan ada mun lambak. Ada mungkin sekejap masuk KB, sekejap masuk KB. Lambak kan masuk KB. Minta rem dia bentang. Nomor 2, lambak ni ada kegiatan, ada mainan. Kalau kau belu nggak mungkin ni lambak. Jangan ada lampu peteng kak. Main apa? TV tak ada, HP tak ada. Apa boleh saya ke mainan? Pun mungkin jauh pada game online, pada game offline, pada TV, pada Alfamart, pada borang seborang mungkin ni. Kamu lambak ada boleh. Pada mari mau ripah. Ocan. Mau temu leku insang. Mungkin apa ki? Kibi lebih mari ngiding bertajak mun reng bini ngacok ka ada ka selake pada ben ibadah ke Mekah Madinah, pada bicara ke Mekah Madinah. Apa si bini pah ngocak ka selake? Leso kake ka eko. Ara apa le? Mun tak cek leso ni minta ater apa engko? Demak le terontar ke Mekah Madinah eko. Oh jak selake ustaz pah pada ia nyampit apa nak boleh karo ke Mekah Madinah. Lek magi ke Mesir pada apa abi ko eko. Wajah kol belu kak, kol 12 ngiding si bini bah ngujak boleh. Muntah cik lesuna pula cik mangkat sekalian naki kak. Jangan selangke. Mayu bah nginep di sejak mulai kak. Oh kapan sopu ya Imam al-Mujahidin. Ya man nasra bikal muhaiminu laylan nil tamanil tawan ana muniamu. Can si bini kak, oh kita apa jeng sepuh lajak mangkat sekalian lagi. Asal lagi ger-ger nada lek tumpes pesawat tay kok. Ya mun pesawat ijak ke Mekah mun tak numpak pesawat nurut apa bu? Ibu.
Mun bagian po sepona sapora cek tak sagel. Tak kok ieu memaki pengumuman saya rasa andik kaki palsu keker ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir, walam yakhsha illallah, bentak tako bater kecuali da ajunan epon kuste. Orang mula semak ke masjid nikah pasti atena Allah. Mun beni Allah tak kira berjuang demi masjid. Cepon gelak banyak musibah, banyak tokar. Mik pakun tak tako kecuali da kuste. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. InsyaAllah orang-orang saya makmur di masjid Kak Dinto, orang-orang saya oleh petunjuk dari ajunan Allah, bukan selamat dari dunia kantos akhirat, mentir tepak kaul ajunan. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, sejam lebih sekoni sekak din. Korang cek persisiban saya Roma kakek kapan para tolong korang ya. Pidato jadi sajam bayi mak mabuk mundu jam nak kinuncang dua kali kau ya. Bayi betul ke mangken kan? Ya mana korang uncang ngone kan? Cak gula kita mati ya deh. Ya mentir pada lanceng umur kapi. Itu akhirnya sampean mentir tak mati ya. Amin. Apa kelakuan kan? Ki mangkin umur 30 kok aja metel potel kok sampai ewal suwel. Umur 90 boleh sengkang. Jauh kok sampai apa masuk kaile pa keluar pa gunung bungkol. Nggih napa nggih? Nah niku TV rabung, meleleng kata tangkai tinaki bina kana. Tua bi TV on. Antara ke babi ni ndak setrum. Iya sih, makai dal perdaki melo bisa. Langkeng babi ning wah nyampir garo jolong garo niku. Sambil namun lada blok je kerso dah remak iya kerker je tak masuk kah pon tinggal mungkin tak jangan lancang geluh umur 100 tahun dan cukup sementing ibadah sempurna. Amin. Mentir teka hajat kapi. Amin Allahumma. Sadaja senyumpeng, sadaja sealako, sadaja sengrena sareng Allah mentir ibreng barisan keleban barisan dunia akhirat. Amin. Sadaja seentar, sadaja sengaji, sadaja seusaha untuk dapat ada kadin tu mungkin mentir polongah kalaban masjid sampai ke akhirat. Mentir oleh ridwan Allah Subhanahu wa taala. Manabi pada benar dari saya pada pak, kebenaran mutlak fadl dari Allah. Manabi pada salah, asli umber dari keendengan ben kebutuhan beten kaula pribadi, nyuun sapora ben nyuun pelersaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Hadanallah wa iyyakum ila suratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.